Nĩ mbica cia thimũ Ganze, kaunti ya Kilifi. Ikĩonania ũrĩa rũru rwa njogu ikoretwo ikĩriũnga matũra mao, ikĩrĩaga mĩmera ya irio mĩgũnda-inĩ yao. Na ta haha, umwe wa aikari ohete gacaũ ka njogu na mũkwa etereire ũteithio kuma rũhonge rwa KWS thutha wa kũgũtigwo, ũteithio ũrĩa maugĩte nginyagia rĩu matirĩ maramũkĩra njogu icio irio itũra. Sasa maisha yetu yako hatarini. Saa hii hata watoto wenyewe wanashindwa, wengine sangine wanakataa kwenda shule kwa sababu barabara zina kirosi ndovu, shule ziko ndani, mtoto mdogo wa nasari ama kejiwani anashindwa na kwenda shule. Ndeto ĩno ĩgĩcũngĩrĩria atongoria oro ũndũ ũmwe na aikari a Ganze gũtabania mĩcemanio ya na ikwarĩrĩria ũrĩa mekuona kĩhonia kĩgiĩ njogu icio, gũkũ magĩikia ihoya kũrĩ minista wa ũgendi bũrũri-inĩ Najib Balala. Wakina mama hawawezi kwenda kulima, wakina mama hawawezi kwenda kutafuta maji. Shamba yangu eka 4 kwa usiku wa leo wameingia wakaharibu migomba, miembe, niko na mbegu nyingi, mikunde, mipozo. Lakini cha kushangaza, afisa wa KWS atapigiwa simu kwamba ndovu wameonekana mahali na amehatarisha maisha ya watu. Kama juzi kidogo ndovu mmoja uwe mtoto wa shule pale Mriachakwe, juzi tu kwa mkia jana. Lakini maafisa wa KWS watafika, watatulia mpaka wakifika pale ndovu wameenda. Hata saa tena bado wako hapo kando ya shamba, ni labda jioni kiingia giza warudi tena hapo kwa shamba. Aikari aya maugĩte matangĩamũkĩra ũteithio wa irio, makũrĩirwo maitho nĩ ng'aragu kĩmera gĩũkĩte, amu njogu icio nĩ irĩkĩtie gũthũkangia maĩka ma mĩgũnda kũrĩa marahandĩte irio cia kwendia na cia kũrĩa mĩciĩ-inĩ yao. Kwa sababu mimi naongea na maofisa, hata sasa ameniambia wiki ijayo wanakuja, lakini kila siku wiki ijayo. Sijui tulikuwa hapa na DC, alisema wiki ijayo ambayo ni wiki hii. Sasa afisa kama ameitwa kule kwa mazungumzo, sikuja maafisa wengine. Tuapeana makataa ya wiki moja. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njenga Wambui.